Goko ni kwa Kikuyu podcast. Wadau, mambo imechemka. Ndeto iria ciratukinyira guku nenda-ini na guku kwa Kikuyu podcast ni ati ni kurethano na court order igetha mwiri wa Chira uthikurio na Uthuthuria Wikwo baraginyo. Ni kuhithuretie atiriri hena andu marafuatirira kesi ya Chira na magafuatirira gwa thiini muno. Andu mareciria Truth Watchdog ni arafuatirira, no ni okite akahithuri akauga atiriri ati kwina andu angi marafuatirira muno uria gwathire na mbere na gukonania atiriri Uthuthuria wa gikuo kia Chira ndwekire uria ubatie kana ndwekirwo uria ubatie, na nikio kuratuika atiriri very soon no muigue kwerwo court order erutwo mwiri wa Chira uthikurio na Uthuthuria wambie gwikwo upya. Eniki kurathi uguo hena mundu maiganona mahithuritio na nimo marenda turore tondu gikuo kiu kia Chira niko githiugukiirio ni maundu mangi marito na maundu andu monaga uyu mundu tikoragwo oragirwo no ni undu wathia na mbere. Reke twambie na point imwe. Kirabu kiria Chira kurekanaga utuku ucio ari na andu aria ari nao kirabu kiu ati ni guthietwo kuo ni andu fulani na makona ni kwina CCTV. No mathi ati methe footage ya Chira higwe ari kirabu kiu rita ria mwisho na andu aria mari nao footage iyo ndiriho. Ukorani atiriri niki footage iyo itariho? Kiuria namba imwe. Kiuria namba igiri, witness uria aririe ewa mbere augire atiriri ati Chira amwetheire lift agikuo ni nduthi na makinya handu ati makiambia gwitia Chira besha ati Chira na kirigwe aruga Chira anywete muno ati makinya haria junction-ini ati makia uria toraga junction toraga nduthi akihuana toya wrong route na kuria Chira ikaraga na ati makinya hau makiambia gwitia Chira bia ati ho Chira akiura akiguthwo ni rorio maugaga ya hoiti. Kiuria namba imwe, mahaire Chira lift no gukinya ha makambia kumwetia bia. Kiuria namba igiri na kiria gikoretwo gikiurario muno, muriuwe mundu nywete pio chakari ni muriigua akiura agitenyera. Ucio ni witness uria arutire statement ya mbere, na statement iyo irathie tofauti na statement ingi yarutirwo guku thiini wa social media ati Chira ahairwo lift ni ahiki mari na ngari fulani. Na video ndamwikira wadau iyo uria Chira gutika ahairwo lift na ngari ni ahiki fulani ati na magikinya handu akirekererio haria makinya haria akuhiririe gwake magithi makimuta ngari-ini ati Chira hau niho athie agithi taragira kimungu-ini ne ngade na mali nake ngari-ini yo ati athia gwetha nduthi na tirite ya mwisho Chira onio agithi na hau akia route nitagira kimungu handu kimungu-ini kwa route ya guthie na gwake. Lukara statement hiyo neregi ya nduthi ni tofauti muno. Nehigwe wa Truthful Watchdog araragia tondu ni ahithuretie uhoro uyu wothe auga atiriri mundu uri out statement ya mbere ni agirirwo anyitwo, ni agirirwo oke aanse kesi ino kana ni agirirwo acokie ciuria tondu ni akuruhanitio na gikuo kia Chira ni kuthaira niyo iki ni kigairie Chira. Mundu kurikanaga akwire Chira na nduthi onake ni agirirwo ki anyitwo. Mundu wa gatatu andu aria magirirwo kunyitwo angi ni ati makwire statement yake rutwo ati hikia makwire Chira na ngari
nĩ mabatie na manyitwo tondu no makoma kimenya riri niki kiarire Chira to uguo tu garden no yuga mari na Chira maheo lift ati ashukie githi gwetha nduthi ona ni batie gwika kunyitwo hena garden giaririe ikiuga tiriri ati yathi kirabu niyo ni Chira neka ati diamuonete hau mbere ati ni amukuhiriirie na makiambia guthaka game yari hau mugi truth watch dogo kauga atiriri mundu nake ne fati anyitwo tondu no gukorwo iyo ni tactic atumagira ya kudribble Chira igetha mifango eigirane undu ungi uria uthuthuria wagirwo ni gwikwo kana undu uria urehaga a lot of mixed kiria ugatukania andu muno ni atiriri kwirikanaga atiriri Chira aguthirwo ni rori yari ya white Jorie gina umuthi urorio ndirionekana gina umuthi uyu Joria kihuthu angikorwo hena gitonga kiahurirwo rithathi haha isiri githi gutwara bia bengie ahurwo rithathi andu acio makiura na kurerekana after few days makorirwo Mombasa magithi kugura ngari the same people na muraiguire madam fulani uyu da story yake ha thini wa podcast orageirwo hau na andu angi mwe wanake ungietagwo kibe nao kwiko uthuthuria tocio no ikona andu acio manyitwo mathiete kugura ngari Mombasa makamenyekana haria mari uroyo wa Chira kuthwo ni ngari mwenda kuga kwaria mapiu magiefoteire ngari ino kanta gaka kahoite ati nganyitirwo luxury cikonania atiriri kana maundu maya makonania atiriri ka conclusion ya maundu maya makonania atiriri hena kindu kiaria Chira no ndungi no ria urariririo muno ni atiriri niki mathiko ma Chira maharakishirwo guo ona uthuthuria utekitwo uria ufatie ati niki maharakishirwo guo ati mathiko maya matiafatie kuharakishwo guo ne wafatie kuheo time uthuthuria wikwo baraginyo na kumenyekane niki kiarire Chira todo ati mathiko macio maharakishirwo na ihenya ati ona postmortem iria ekirwo nirashukio muno and that's how things are nikio damu atiriri very soon no kuruto court order Chira athikorio no thuthuria wikwo weru ihinda ritae haraihu ni mugukora ringi mwire wa Chira ni uguthikorio na uthuthuria wabikwo weru ni undu wa maundu maria marigicirie giko kia Chira nati ni kurafuatirwo muno na hena mundu atajwo hau uguo ati mundu ucio ni wikwa thina-ini hena mundu anyitirie mathiko muno wa Chira na kuratuika mundu ucio ahota gwikora thina-ini because by the end of it all ukorani atiriri Chira nita kurio arirwo ni andu fulani mwanake ucio ni ari na star nene muno star ya Chira ndio igigananio na star yao tondu gadeo ona yoka TikTok live ni andu ingi muno mokaga kumwona either e muriu akonda e muriu either e soba yani gadeo ni alina star nene muno but star yake iyuka to an end e mwanake munini muno mwanake munini muno I just hope ona hurukite justice no ikoneka na justice yaga kuonekana ayemekire giko kiu Ngai ni akamapanish na Ngai akamapanish na jiremwe dito muno goko niko Kikuyu podcast macio ni mo maundu maria marenderea kuria nenda-ini macio ni maundu maria mara trend na nita Kikuyu podcast no ndimumenyithie no ngina ingioka ndimumenyithie maundu maria marenderea. Thank you, God bless you. It is what it is.
ladies and gentlemen.